Yes, reka tubifurize igicamunsi cyiza mwe bakunzi ba Tongo TV show. Nkuko mumaze kumenyera ni Ndwise Edouard ugarutse bagezaho ikiganiro cya siporo kuri Tongo TV show. Tugiye kugaruka kuri shampiyona yacu y'u Rwanda Premier League ku mikino ya shampiyona y'u Rwanda umukino wa munani, aho ejo Rayon Sport yahuye na Bugesera iminota 33 yari isigaye. Turebe ngo byagenze bite. Turagaruka kuri mikino umurenge Kagame Cup, aho amakipe amaze kuboneka amakipe ane mu bahungu no mu bakobwa azitabira kimwe cya kabiri kirangiza ku rwego rw'igihugu. Nkuko nayo mbibabwiye muri Rwanda Premier League, ejo Rayon Sport na Nyanza bagombaga gukina awikoro, bagakina nta bafana bahari, bagakina ku kibuga, bagasuramo ya minota 33 nkuko umukino wari wasubitswe kubw'imvuru z'abafana tutari bugarukeho. Nkuko byitezwe rero haje abayobozi babiri ba Rayon Sport, twagiye stade yo president ndetse na Eric Irambona Eric. Nubundi nkuko byitezwe abakinnyi batangiye ni babandi bagarutse mu kibuga, ariko umukino ukijya gutangira wo bita Richard yahise avamo hajyamo Kabange. Mbese bakinishaga defense y'abakinnyi batatu, mediane hagahuriramo Sefu, Keve, Bugingo Hakim akagera imbere, Seru Mugwa kwigira imbere kujya bare kubabona ibitego bibiri cyangwa babona nibirenze kujya bishyure. Ariko ni ibintu bitari byoroshye, aho Rayon Sport yaje kubona igitego kimwe, ariko mu mukino wagiye ugaragaramo n'andi makosa atandukanye. Umukino wagaragayemo andi makosa, ari ikosa ryakorewe Erenga Kanga. Niba ari ikosa natari ikosa muraza kumwe muri comment. Aho Erenga Kanga yagiye gushota mu izamu, umudefenseur wa Bugesera akamushinga godiyo, musifuza agasanza nkaho nta cyabaye. Nuko umukino waje kurangira igitego kimwe cya Rayon Sport kuri bibiri bya Bugesera. Rayon Sport itakaza amahirwe ku gikombe cya shampiyona y'u Rwanda. Hasigaye journée ebyiri, aho Rayon Sport izahura na Vision yamaze kumanuka. Rayon Sport ikongera ikakira Gorilla ku mukino wa nyuma, mu gihe APR ifite Muhazi igasoreza kuri Musanze. Biragoye ko iki gikombe APR aho bigeze yagitakaza bitewe naho bigeze. Biragoye cyane, wabonye kwiheba mu bakinnyi bariyo. Twagereye stade we nasohotse ubona babaye cyane, afite agahinda ati ibi bibaye mu mupira ni ibiki. Ariko ni football nuko bimeze, no gutegura neza imikino ibiri isigaye mukayitsinda. Birashoboka ko APR yatakaza, birashoboka ko yanatsinda, byose mu mupira w'amaguru birashoboka. Reka twigire mu marushanwa umurenge Kagame Cup, aho hamaze kumenyekana amakipe ane azahagararira buri ntara. Amakipe mu bagabo habonetsemo umurenge wa Bwishyura uhagararira akarere ka Karongi, ikabihagararira n'intara y'Uburengerazuba muri rusange. Uwo murenge wa Bwishyura watsinze wazamutse nka Best Loser. Umurenge wa Bwishyura wazamutse nka Best Loser nyuma yo guhura muri kimwe cya kane n'umurenge wa Kimonyi. Bwishyura igatsinda Kimonyi igitego kimwe iwabo, yagera i Musanze nabo bakatsinda ibitego 2-1. Indi kipe yazamutse ni umurenge wa Jabana yasezereye umurenge wo muri Rutsiro banganyije kimwe bageze kuri Pere. Jabana itsinda ibitego 3-0. Bivuze ngo Jabana yazamutse nk'ayo makipe yose ari ya mbere, kuko ifite yari ya kabiri, ifite amanota 4 izigamye n'ibitego 3. Indi kipe yazamutse ni ikipe ya Kimonyi ihagarara akarere ka Musanze n'intara y'Amajyaruguru muri rusange. Kimonyi nayo yazamutse ari ikipe ya gatatu, kuko nkuko navuze yatsinze Bwishyura iwabo ibitego 3-1 na Bwishyura itsinda 1-0 iwabo. Bivuze ngo nayo yazamutse ifite kuzigama igitego kimwe. Indi kipe yazamutse ni ikipe ya Mbazi yo mu karere ka Huye. Mbazi iwabo yari yatsinzwe kimwe, igeze Kirehe inganyirizo 1-1. Ariko kuko Kirehe yari ifite amanyanga, ifite amafuti yakoze, igakinisha abakinnyi bafite lisanse, byaje kurangira Mbazi teforfe. Iyi teforfe rero ngo ni ibitego 6, amanota 6. Ngo Mbazi niyo ya mbere muri rusange. Uko amarushanwa ateye, ikipe ya mbere bigomba guhura n'ikipe ya kane. Ikipe ya mbere ifite avantage guhura n'ikipe yoroshye, ubwiyoroshye bifatwa nk'ikipe ya kane. Uko amakipe azahura rero, Mbazi ni ya mbere, igomba guhura n'umurenge wa Bwishyura uhagarariye Iburengerazuba ndetse n'akarere ka Karongi.
bizahurira i Muhanga kuwa kabiri tariki 27 z'ukwa gatanu 2025. Bazahurira kuri stade ya Muhanga saa 9. Bango Mbazi ya mbere izahura na Bwishyura ya kane ku itariki 27 z'ukwa gatanu 2025 kuri stade ya Muhanga saa 9. Kimonyi ya gatatu izahura na Jabana ya kabiri, bazahura ku kibuga cya Shyorongi saa 9. Bango Jabana yaratsinze irananganya igira amanota 4. Kimonyi iratsindwa iranatsinda igira amanota 3. Ariko Bwishyura yo yazamutse nka best uza nayo ifite 3 ariko yatsinzwe neza. Niyo mpamvu Shyorongi ya kabiri igomba kuzahura na Jabana ya mbere ya kabiri ku kibuga cya Shyorongi hari APR ikorera imyitozo. Si ibyo gusa turavuga no ku bakobwa. Mu ikipe y'abakobwa naho hari amakipe 4 yabonetse. Ayo makipe harimo ikipe yo mu murenge, harimo ikipe yo mu murenge wa Rutsiro, ikipe bita Murunda ari nayo yatwaye igikombe umwaka ushize. Murunda n'ubundi yagarutse muri kimwe cya kabiri aho izahura n'ikipe ya Mahembe yo mu karere ka Nyamasheke. Murunda ni ya Rutsiro mu bakobwa, izahura na Mahembe ya Nyamasheke kuri stade ya Muhanga. Bazabanza mu kibuga, bo bazakina ku isaha ya saa 7. Saa 7 abakobwa ba Murunda bazahura n'abakobwa ba Mahembe. Mbibutsa ko abakobwa bakinnye finali intara y'Uburengerazuba kuko bazamutse n'amakipe 2. Mahembe irabatsinda itwara icyo gikombe. Ubu bazahura. Ariko sinibaza impamvu amakipe 2 intara imwe bahise bayahuza, kuko ubushize yahuriye kuri finali y'intara arongera no kuri finali y'urwego rw'igihugu. Imwe itwara icy'intara indi itwara icyo ku rwego rw'igihugu. Rutsiro yatwaye icyo ku rwego rw'igihugu, Mahembe yatwaye icyo ku rwego rw'intara. Bivuze ngo nubazesurana kuri ziriya stade ya Muhanga, aho izatsinda izabasha guhita yikarifiya ikajya kuri finali. Ishyorongi naho bazahurira abakobwa ba Kacyiru, ubwo bahagararira umujyi wa Kigali. Abakobwa ba Kacyiru bahagararira umujyi wa Kigali n'abakobwa ba Gahara. Gahara sinzi neza ashobora kuba ari mu majyaruguru. Ayo niyo makipe azahura nabo bazakina kuri stade ya Shyorongi saa 7. Mbere yayo makipe. Nuvuga ngo Gahara izahura na Kacyiru mu bakobwa bakinire Ishyorongi. Noneho nyuma yaho abasore ba Jabana bahite bakina n'abasore ba Kimonyi. Mu gihe kuri stade ya Muhanga hazaba hakiniye abakobwa ba Mahembe bazahura n'abakobwa ba Murunda ari bakine finali kuri rw'igihugu umwaka ushize. Urumva ni match y'ishiraniro, ni match buri muntu wese yifuza ko yaza kureba. Impano abakinnyi bakiri bato, abakobwa bafite tushe kuri baro, abakobwa benshi b'abahanga bitwa ba Teddy, harimo abakobwa benshi b'abahanga ba Sunta n'abandi batandukanye bo muri Mahembe ndetse na Rutsiro. Ndagaruka ku busesenguzi ho gato muri makino y'abasore. Imikino y'abahungu nagiye mbona harimo utuntu twinshi cyane, harimo gutegura kwinshi cyane, ariko amahirwe amakipe yose yahuriye ku bibuga bya tapi, ibibuga bizima kandi ku bibuga bitari iwabo. Ariko yabigoye gusanga ikipe wayo ngo ihavanane umukino. Twagiye tubibona amakipe mu cyiciro cya kabiri, cyiciro cya mbere mukwiye kuza mukareba impano. Hari abasore b'abahanga pe, abasore b'abahanga nagiye mbona muri iyi mikino. Urebye nta Kimonyi ifitemo umusore bita Eric mu mediateur mwiza. Nabonye mu mwataka Drogba uri akora mu ikipe ya Musanze. Drogba barakuze, ariko Kimonyi ifite abakinnyi beza. Bwishyura ifitemo abakinnyi beza bakiri bato wo bita Depite mu mediateur mwiza cyane Kasongo. Ifitemo nimero Kabisafari mwiza, gifite abakinnyi bagiye batandukanye. Harimo abo mwataka bita Pere, hajyamo abakinnyi batandukanye beza. Amakipe makuru mwazaza mukihera ijisho, abatoza bakomeye mwazaza mukareba impano zikiri ntoya. Hari umusore bita Umar mu winga mwiza cyane, hari Kashiro, hari kapiteni Jado umukinnyi mukuru w'umuhanga cyane. Hari abakinnyi bagiye batandukanye, hari umuzama Onana, umuzama uhagaze neza mu iminsi. Mbega abantu mwese muratuye kuri stade ya Muhanga kugira muzaze kwirebera imikino igiye itandukanye. Abakeneye impano, abakeneye kubaka amakipe ya sezo itaha, n'abakeneye kubaka amakipe y'Imirenge Kagame Cup umwaka utaha. Mukwiye kuza rero kwa stade ni kuwa kabiri stade ya Muhanga ho
umurenge wa Mbazi naho harimo umwataka bita Sabe wagiye akinira Rubengera atwaye igikombe umwaka ushize. Urumva ni umukinnyi ufite experience harimo n'abagenzi be batandukanye. Ni umukinnyi watwaye igikombe umwaka ushize, urumva afite inararibonye. Iri gutozwa n'umutoza Fuadi. Umutoza Fuadi nawe ufite inararibonye kuko yari mu ikipe ya Rubengera atwaye igikombe umwaka ushize. Bivuze ngo itsinda rya Mbazi, ikipe ya Mbazi na Bwishyura 90%. Bivuze hakiri kare 90% ikipe izava mu iri tsinda hagati ya Mbazi na Bwishyura izakomeza izatwara iki gikombe. Mbivuze uyu munsi match haracyabura kuwa gatanu, ku isabato, ku cyumweru, kwa mbere, kwa haracyabura iminsi 5 ngo match ibe. Ikipe izava hagati ya Mbazi na Bwishyura izatwara iki gikombe. Kandi ikindi, ikipe mu bakobwa izava hagati ya Murunda na Mahembe izatwara iki gikombe. Ushobora kwibaza ngo kuki mvuze ibi bintu? Urugero nababwiye umwaka ushize Mahembe na Murunda zakinnye finale, abakinnyi ni babandi ngo bongeyemo amaraso mashya. N'ubundi ikipe iravaho hagati mu gikombe cy'abakobwa izakimanika. Bwishyura nkuko nabibabwiye yatsinze ikipe yatwaye igikombe ku rwego rw'igihugu. Yabashije gutsinda Kimonyi yakiniye finale ku rwego rw'igihugu. Bivuze ko iyo kipe ntiyoroshye. Mbazi nayo ifite abakinnyi batwaye igikombe, ifite abatoza batwaye igikombe. Niyo mpamvu mvuze ngo ayo makipe byange bikunde izakomeza ibimerita, nta kaboko k'umusifuzi, nta gutegura nka biriya bya Bugesera twagiye tubona. Ikipe izazamuka itwara igikombe. No mu bakobwa nuko. Suko itsinda rya ririmo Jabana na Kimonyi ripfobeje. Umwaka ushize Kimonyi yatsinze Jabana Ishyorongi, n'ubishobora kongera kayisubira. Ushobora kuyisubira. Ariko Kimonyi ubwo ari yitsinze yaba igiye kongera igahura. Tuba ariko Kimonyi yatsinze na Bwishyura igatsinda. Baba bagiye gukina imikino ya gatatu. Umukino wa gatatu hacu wambaye ari ku itapi Bwishyura yagitwara. Ari finale ibereye Musanze nkuko binuganuka. Kimonyi yagitwara nta mpaka bitewe n'ikibuga uko kimeze, icyondo gihari iki. Ariko mbonera no kwisabira Minaroke, abashinzwe siporo n'abashinzwe iyi mikino muri rusange, ko ni Minaroke bagira ubushishozi guteganya ahantu hazabira ino finale. Nibyo koko baba barateguye Musanze, situzi ngo niyo kipe izahajya, ariko nkurikije kimwe cya kane ku ikibuga cyari kimeze nagara ahantu akwiye kubera match ya finale. Hari ibibuga byiza, irushanwa ry'umukuru w'igihugu rakomeye, hari ikibuga cya Bugesera, hari ikibuga cya Ngoma, nkuko nta kipe y'Iburasirazuba isigayemo. Banabishatse finale bayijyana Ngoma, niba ari Kimonyi na Bwishyura bakajyayo, niba ari Jabana na Mbazi bakajyayo, niba ari Jabana na Bwishyura bakajyayo, niba ari Kimonyi na Mbazi bakajya Iburasirazuba, tukareba finale nziza ku kibuga cyiza nta rwitwazo. Twifuza ko abayobozi muzamuhari muzarebera match ahantu heza, umukinnyi agakinira ahantu heza, usifura agasifura ahantu heza, ku buryo umuntu azatwara igikombe abimerita nta kwitwaza ngo yansinze kubera ikibuga, kubera ibi n'ibi. Nutwo tudetaye duto rero nagendaga ngarukaho. Sinzi neza uko amabwiriza y'irushanwa ahagaze, ariko umukinnyi wabonye umutuku muri kimwe cya kane ntiyemerewe gukina kimwe cya kabiri cyangwa azakomeza aho ngaho ikarita bayavuyeho. Byose turagenda tubabariza amakuru, turakomeza kugenda dukurikirana imyitozo kwa makipe agiye ahagaze. Jabana nayo tayari iri gukora umwitozo ntibigeze uhagarara, iriteguye cyane. Kimonyi nayo iri tayari no gukubana, aravuga ati ikipe natsinze umwaka ushize ubusibwe igomba kunsinda. Bwishyura nayo ku mwitozo imeze neza cyane. Mbazi nayo iri gukora ku kibuga cya Kamena buri munsi. Nta rwitwazo, nta kipe izavuga ngo bimeze bite, nta kipe izitwaza ngo ntago twiteguye neza, nta kipe izitwaza ngo ntago twatsinze kubera ibi n'ibi. Imikino imenyekanye hakiri kare, ibaru igaragaza ko amakipe azahura yagaragaye kwa kabiri, match ziri kundi wa kabiri, cyumweru cyo kwitegura kirahagije. Mvuga ngo bonne chance ku makipe yose, ariko nkuko nabivuze ikipe y'abakobwa izava hagati ya Murunda na Mahembe.
iyo kipe izatwara igikombe cy'umurenge Kagame Cup. Mbisubiyemo uko mbivuze, mbisubiyemo nibitaba nzaza nsaba imbabazi. Ikipe izatsinda muri kimwe cya kabiri hagati ya Bwishyura na Mbazi, iyo kipe finale izatwara igikombe. Byo nabyo ndabivuze. Amakipe abiri amahirwe guhura kuri finale. Nje nk'umunyamakuru nkurikije uko nagiye ndeba imikino, kimwe cya kane imikino narayirebye, kimwe cya munani bakiri mu turere narayirebye, ndaha amahirwe umurenge wa Bwishyura kugera finale n'umurenge wa Kimonyi. Jabana ifite abakinnyi beza, bakinnye muri za Rayon Sport, bakinnye mu Mavubi, ifite abakinnyi bazi gutegura pe, ni ikipe izi gutegura. Ariko Kimonyi ntabwo iri harayoroshye. Wagutsinze nawe yagiye bira Kimonyi ifite amahirwe menshi yo gusubira finale, kandi na Bwishyura ifite abakinnyi bakuru bari macuwa. Ayo makipe niyo mahirwe yo gura finale. Mu bakobwa ho birakomeye, mu bakobwa barakomeye, ariko Murunda ishobora gukora remontada. Murunda ishobora gukora remontada ikihimura kuko bayikubise ku ntara igakwita ku rwego rw'igihugu igahita itwara igikombe. Reka no kuvuga byinshi cyane rero, turakomeza tukujyana imyitozo tuzagenda tuyibagezaho. Hano ni kuri Tongo TV show. Nge mwari kumwe ni Nduwayezu Edouard. Ciao ciao.